napred idu dva konja, bijeli. Omar vodi, kažu da je to Omar. Ne! Harpun preuzima vodstvo, bore se za pobjedu. Broj 4 je prvi. Imamo čast da u ovoj trci velika nagrada poduzeća Kapis Iter. Nagradu predaje gospođa Ivana Papić. Pričekat ćemo još koju minutu samo da se žokeji izvažu. Molimo gospodina Brezića da napravi malo reda. Molimo i drugo i treće plasiranoga da ostane. Nagrade Kapis Itera je Mihajlan Zajid Harpun, vlasništvo Zdravka Davora Guca, a trener Zdravka Jambreha. Čokaj je bio Đorđe Pero. Nagradu, za veliku nagradu Kapis Itera, međunarodne galopske utrke arapskih konja. Zaplješimo još jednom pobjedniku utrke, osvajatelju međunarodne nagrade Kapis Iter.